Y epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Final Fantasy X honetara, eta, bueno, kameraz kanpo egonez apur bat farmeatzen, izan ere Rikurekin gertatu zitzaidan. Hemen egon beharrean, eta hemengo bidea hartu beharrean, joan nintzela iaia onaino, eta beraz erruz farmeatu behar izan nuen. Eta orain guantzaren Got you covered. Yeah. Yeah. Vale, hemen dijo marko gara bai da bai. Bi apur bat, bizitza biztanera pizkanak galtzen joan dadin. Come on, everyone. Look sharp. Guaca. Lulu jango.
I'll take care of him. Ya sendatu gaitezen. Zentza guztiak ateratzen. Vale. Lorkutza bat. Goazen sendatzera.
bai, beste ezin gara urlagoan. All right. Joder, bai. Ow! Ow! Hala. Over here. Riku! What? Yuna's down there. Of all the places. Let's go. Where's Yuna? Kayaku! Who's attacking us? Protect Directly! Kayaku? Kayaku! A war? Between Yevon and the Al-Bhed? Gaigak Fanuk! Wadu Kuvun Rosumanas. Vidran! You Riku's friends? Well, just don't stand there. Come on! Let's go kick those Guado out of our home! Who? Sid, leader of the Al-Bhed. He's my dad. Let's go. Yeah, we have to save Uni. Not only Yuna, right? Right.
Beno lagunoko izan da mini zuzenekoa. Bueno. Bai. Bueno, hau izan da mini zuzenekoa, ez guztoko zazen, zure dupengoan gehiago.